Muraho mu Rwanda hari uruganda rukora intwaro rumaze igihe rukora ndetse mu bikoresho bya gisirikare byifashishwa mu bikorwa by'umutekano mu nama mpuzamahanga y'umutekano muri Afurika ISCA, harimo n'imbunda nini n'intoya zakuriwe i Kigali. Uruganda rukora intwaro mu Rwanda rwitwa Engineering and Manufacturing Corporation rukora ibikoresho bya gisirikare by'ingabo z'u Rwanda RDF. Mu zindi ntego rufite harimo no gufasha ibihugu byinshi kubona ibikoresho bya gisirikare muri Afurika ndetse no hanze yayo. Uru ni uruganda ruri mu karere ka Gasabo mu cyakigana cya Kigali, rukorerwamo intwaro zikoreshwa n'ingabo zirwanira ku butaka, izikoreshwa n'umutwe w'ingabo zihariye, ibyo guhangana n'iterabwoba, guhagarika imyivumbagatanyo, ibyuma bitorezaho kurasa n'ibindi. Remiko ikora ibikoresho bya gisirikare ku bufatanye n'uruganda rukora intwaro rwa Israeli ndetse zemewe no gukoreshwa ku rugamba. Magingo aya zikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda n'iza Israeli. Mu mbunda zikoreshwa mu Rwanda harimo masotera, pisole n'imbunda nini zirasa muri metero 500. Izi zirimo RD5, 300 BKL n'izindi. Harimo n'izikoreshwa n'abamundahushwa harimo nka Ice Sniper, RD Sniper n'izindi zishobora kurasa muri metero 800. Harimo kandi izo mu bwoko bwa machine gun nka Negev ULMG ndetse hakanakorwa n'indebakure zifashishwa nijoro zizwi nka Night Vision Sight. Byinshi bigize zino mbunda zikorerwa mu Rwanda uretse nk'amasasu, ububiko bw'amasasu, magazine na lens bitumizwa hanze y'igihugu. Uretse intwaro zikorerwa mu Rwanda izamuritswe harimo izigezweho zikorerwa muri Misiri, Turukiya ndetse n'ahandi.